Sika ti ragsak ko. Tinapalabas, binalakadan ni Richard ni Tess asaan ang maupay nga uray na sakit ti panagsasao ni Jinky ken kuana. Nasken adi na baybayan ti restaurant. Kabayatan nga isupay laang ti mangimatmaton. Nagsubli nga ro ni Tess iti probinsya tapno ituloy na nga aywanan ti restaurant. Iti sabali abangir, agturong ni Oliver iti balay da Richard. Tabarang ijay ti pagnanaadan ni Elisa, ket makasarita na daytoy. Kabayatan na, si marungkar ni Don Romeo kada Doña Cristina ken Mrs. Santos. Iti panagsarsarita da, at da nagdoorbell. Ita gagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo ana paulwan. Sika, ti ragsak ko. Ne, ada nagdoorbell, amiga. Adan samot sa kailim. Asino nga ta? Sige, siya kundi mangkita no asino. Asino nga ta, ti sa nga ili ni amiga Cristina. Asino nga ta ti ni Oliver ti adda iti gate. Uwan, ni Oliver. Isungag pa iso. Anya ti kadda na ditoy. Kasaritak. Oliver? Wen, Tita Julie. Siya. Apay Oliver, anya ti masapul mo? Kotse ni Papa dayta nakapark dita batog dayto abalay. Tita Julie. Ha? Kwa. Apay nga da ditoy ni Papa. Romeo, ni Oliver ti nagdoorbell. Anya tararamidan nyo dito Papa? Iho, gagayem ko ida. Si kagayam ni Oliver, nga anak ni Romeo. Nataar ka, Oliver. Akasmat lang iti kinataar ni Richard. Iho, nakaumay ka man ditoy. Anya ka diti gagaram. Kaya't ko makita ni Elisa. Ha? Ha? Iti dayta reaksyon nyo. Amok nga da ditoy ni Elisa. Oliver, awan ditoy ni Elisa. Adda, Papa. Awan da ka sa panggap ko. Kaya't kula ka sarita. Mabagtitak no jak makita ni Elisa, Papa. Oliver. Kasanudaytan, amiga? Oliver, iho. Amumet alikliklikan na ka ni Elisa. Di na kaya't amariribok ti biyag na. Nang runa, taaddan anak yo kini Jinky. Numamuan ni Jinky ang nagkita kayo, sigurado, riribukan na ni Elisa. Apay, idanon nyo kadi ka ni Jinky ang nagkita kami, Papa. Saan? Gaputadyak kaya't amariribok kayo. No kasta, kaya't ko makasarita ni Elisa. Pangasyo ta isuro yo ti ayan na. Kasi tinakunak, mapagtitak no jak makita kan makasarita. Adtuyak, Oliver. Elisa! Anya ti kaagdam dito balay da Madam Cristina. Elisa, agyaman akta nakita ka. Romeo, umay ka. Mapanta di tabalay. Ay, umayak mat. O sige, panawan tayo idatap no makapagsarita da. Elisa, pudno ka ding asawam ni Richard. Asawam ka din ni Richard. When? Kaskan ka. Umadanin ti kalay sayo ka ni Jinky. Masikugan. Kat nalabit ang nakapagpasangayan. Elisa, saan apod na nga umadanin ti kalay sa ami? Saan ko nga ikalay sa ni Jinky? Gapot aging ka ita. Sikapay latay ayatek. Lipatan na kon, Oliver. Gaputadan asawak. Ganjak kayat ti mariribok. Elisa, nagkari ka kanyak asyak ti inspirasyon mo. Amang tunoy iti kalkali kagumam iti biyag. Ngim apay itan. Katsika. Adda aklangarudan iti biyag mo.
Ngam apay ang nagsikob ni Miss Jinky. Anya ti kayat asawon day na, Oliver. Ti kadilaang pakaragsakam ti pampanunutam. Adi mo ammo a panunutan tiriknak. Wenno tirikna ni Miss Jinky a masaktan. Elisa, Ipamay-samon ti imatang mo ka ni Miss Jinky, Oliver. Dayto yan ti maudi a panagkita ta. Lipatan na kon. Sige, agpakada ako na Christina, Julie. Surutak ni Oliver. Sige, Romeo. Welcome kalata dito'y balay, Romeo. Silulok ka tiri daw mi para kanika. Agyaman na Christina. Sige, Romeo. Aganad ka iti panagmaneho. Naglayon kagayam diti pasdag mo, Oliver. Papa. Anya tinagsaritaan nyo kini Elisa? Papa. Iho. Nagsakit, Papa. Nagsakit. Oliver. Basol ko no apoy akas to'y tinapasamak, Papa. Basol ko. Noawan ko matinapasamak kada kami ka ni Jinky. Nalabit asana na kiasawa ni Lisa ka ni Richard. Ha? Nagsakit, Papa. Gapot na sana siya tinagtinagan ni Lisa. Isot ti ayayatak. Isot ti kayat kumikal, Liza. Anya nga rod, iho. Adal daytakan ka. Asaan mo nga min nga ramidan ti banag asaan na may parbang. Papa. Iho, saan da ka mapilit amang ikalay sa akin ni Jinky? Tadya kaya ta may tulad ka kanyak. Ngamnuan yaman ti ibunga ti di mo pa nang ikalay sa kanukwana. Naskan na nakasagana ka amang sarangan. Itay kapay lang agsangsangit, Eliza. Guston, ang mga numabignat ka. Madam, Eliza. pasensya kayo na. Madam Julie, gapot tayong bagakan ni Oliver nga asawak ni Sir Richard. Eliza. Dahil lang amin ti among kapamuspusan. Tapno sardangan na kon ni Oliver. Uwan, Eliza. Maawatak data. Ala, huston. Huston ti panagsangsangit mo, Eliza. Ay ayatom ni Oliver. Saan ka di, Eliza? Wen, madam. Ay ayatak ni Oliver. Ngam no day tatiga po na amariribok ti pamilyada. Kabailak ti agsakripisyo. Eliza. No siyak, kanunungak ti panggandang mo. Ngam kit di tay maibag at igasat yo. Tadi tay ammo, dagiti sumarsaruno apasamak. Ma'am Tess, anya ka ti pampanunutam? Adda ka ti parikot? Vilma, adda ka din kaayan ayat mo? Ha? Awan pa'y, ma'am. Kasta ka di? Planok pa nga ipalpas ti panagadal ko. Sakbay day taabanag, ma'am. Sika, ma'am. Ayan ti boyfriend mo? Ha? Awan pa'y boyfriend ko. Imposible, ma'am. Adda ay ayatak. Ngam sabali ti ay ayatan na. Kasta ka di, ma'am? Ipagarup ko no agayat kanya. Ngam saan mat kayam.
Ay na, ma'am. Di tayo maibaga. Tauray di nakaayayatan ita. Ngam inton agangay. Amang ano si kan tumutla ang ti ayatan na, ma'am. Kasta nga ta. Wan, ma'am. Sapay ko mga rodta kasta, Vilma. Nataar ka di, ma'am? Wan, nataar. Kan nasingpan. Nagasat ka, ma'am. No si kati makatuluyan na. Agyaman na kadagitaan na ibagam, Vilma. Sige, ma'am. Innakon iji kusina. Panawan kan diti opisinam. Sige, Vilma. Kat agyaman nak itinyag mo ang merienda. Nasapa ka nagawid ita, anak. Wan, mama. Nariknak ti bandog ko itangal daw. Richard, anak. Amom ka di nga imay dito'y ni Oliver, itay aldaw. Kat, nadanon na dito'y ni Papayo. Anya? Nakita na nga adda dito'y ni Eliza. Ha? Ngam, winaswasan ni Eliza ti relasyon da. Mama. Anak, kasta unay asang sangit ni Eliza. Gaputa ay ayatan na unay ni Oliver. Ngam gaputa di na kayat amariribok ti pamilya da Oliver gapukan kuana. Iso awinaswasnan ti amin kadakwada. Mama. Kat nakunanapay ka ni Oliver, asika ti asawa na. Di na dinakdakamat ka ni Oliver nga iso ti ama ti anak na. Kat anak, palagipan ka. Saan mo agundawayan daytaan na sao ni Eliza ka ni Oliver? Mama. Ngamket di, agtalinaad kalataan na sayaat ka ni Eliza. Di mo kumadakdakamatan kan kwa na tipod no aritnam, taamangan nuguraan na ka. Wan, mama. Maawatak. Kumusta ka ni Lisa? Limlim tagdag iti matama. Nagsangsangit ka. Sir Richard. Ay na. Di mo unay panunutin ti parikot mo. Okay lang da ita. Apay akas to'y tiriknak. Kasla kayat kulat agsangit. Nagsaam tiriknak. Amok ti makagapo. Ngam pangasim. Tadi ka unay lumdaang. Kasta talaga ti biyag. Dumtang ti panagliday. Tano maminsan. Tiliday. Ket gapo day ta. Tintay panagbidot. Husto ka, Sir Richard. Ti panaglidliday ko ita. Kat gapo itibidot ko. Gapo ta tao tayo laang nagbidot. Ngamkit di, no aturan tayo tinagbidotan tayo. Da tayo matlang ti agsayaat. Wen, sir. Iso ahos to lang ti pangadang ko. Anak yun naswasa ko ni itinobyok. Kat, sorry ha. Gapo ta si katimbagak nga asawak. Imbagak pa'y asikat ti ama ti anak ko. Awan anyaman na kanyak, no kasta timbagam. Pasensyakan kanyak, Sir Richard. Kas itinakunak, awan anyaman na. Kan husto ko man ti panagsangit mo. Ti panunutam ita. Ti panang ituloy mo amang tunoy iti arapahap mo iti biyag. Sir Richard. Pagbali ng mga inspirasyon mo ti anak mo. Tapno matunoy mo ti arapahap mo. Gaputa ti arapahap mo. Para mutladay ta iti anak mo. Adto'y tigatas yung, madam. Anay, nagsapa ka anagriing, Eliza. Wen, madam. Kabaila kong tagluto. O sige, agatas kayo pa'y. Agyaman nag.
Ngam siya kung ti agluto iti armusarta. Saan arumba nga gigam ka iti danom? Ang mga nusarkan na katilang miis. Kabailakon, madam. Saan ko maanatangkan ti ulom, Elisa? Agtangtanggad ka pa'y laang. Ala, agsublikan iti seledyo iti anak mo. Tama nga numakariing katagsangit. O sige, madam. Ayaban kan tulaangan, into nakaluto akon. Dong, saan mo tan anagaw-awit dito'y balaydan ni Sir Oliver? Ngun nga road sita. Apay nga ta. Oray ni senyor, saan mo tla nagaw-awit? Kat ni senyora. Inal daw mo tan arumwar. Mapanagsugsuggal day jay. Dayta ti aramid da nga aga-amiga. Sayang laeng ti pagsugsugal da. Kasta ni senyora. Kat, baybayan mo tlat na ni senyor. Una, tasan na kayat ni senyor ti apa? Sita! Sita! Ha? Ni Ma'am Jingkay. Sita! Ay. Naa! Kunamlan maururaman. Ingkakit din, ang mga numabisinan. Ingkayalaan iti kanan na. Sita! Buisit ka! Ayan mo! Ingkan asita! Bayam dita! Sita! Ingkan Ay, diyak kaya! Bayam dita tagpok-pokaw! Sigurado nga ung na ka. Bayam lang nga gungaw. Sita! Basta di naksaktan, taipurwak ko'y di tawa. Ala, ingkakit din. Tama nga nuad dati importante nga ipaaramid na kan ka. Itay pa'y apok-pukawan ka. Ngam di ka umasidag. Diyak nangag. Adak namin ni Jahardin itay. Ingka mang timplay ti gatas. Uminuma kiti gatas. Gatas? Tulang ka kadi? Gatas kunak. Hay, awan mon, Ma'am Jingkay. Kasano ka laangan no awanak akatulong da senyora. Ultimo gatas. Di ka pa'y makatimpla iti inumam. Anya? Sige, inak mang timpla iti gatas mo, ma'am. Hoy! Kunamla na sino kang agsasaw iti kasta kanya? Katulong aklaang, Ma'am Jingkay. Amok dayta. Ngam, ibagbagak lang ti pudnaw. Kun, sobra ti panagpukaw mon ita, Ma'am Jingkay. Kunamlan nakabasolakkan ka. Lukasta, nangag mo ti panagpukaw ko. Ngam apay adi ka imasidagadagos. Gaputadyak kaya ti kasta nga ugalim. Pukawan nak, akasla da basol kaw. Ha? Saan na mabalin? Nita. Ops! Ha, di nakgamdan atong pan, Ma'am Jingkay. Tama nga no ibat-bat ka dita pader. Anya? Iso asursurum ti makilangan iti nasaya at kada kami akatulong, Ma'am Jingkay. Ngamen, no awan kami, matay kan iti bisain. Ngamin, awan agluto iti kanam, awan mangyawat iti amin akasapulam. Ato yan ti gatas mo, Ma'am Jingkay. Sige, inumam, kabayatan, anapudot pa'y. Ops! Di mo pa'y pidotan tagatas. Anya? Orayam, ama kapanawak, sakbay nga inumam. Narigatan. Amangan no isabwag mo kanyak day tagatas. Sige, innakon. Ay na! Insabwag mo iti bokot ko tinapudot agatas, Ma'am Jingkay! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo a napaulwan. Sika, ti ragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika ti ragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.